Uyu munsi nje kubereka exchange ushobora gufungura hanyuma ukaba ni $1.27 nk'uko ubona hano kuri dashboard yacu. Kugira ngo urabona dufitemo currency ya USDT. So mu kuvuga ngo ahangaha baguhereza n'andi macoin agiye atandukanye. Urugero ni tuza hano tugiye harimo currency zigiye zitandukanye, amanaira, ama USDT, XRP. Kimwe nuko iyi exchange ifite coin yabo bita KBX. KBX ni coin iyi exchange bita coin BX. Hanyuma rero tugiye kuri coin ya XRP, turaza gusanga ngira ngo urabona dufiteho XRP 8.45. Aka kanya XRP imwe ku isoko irimo iravunjwa. Mu kuvuga ngo nukuba XRP 8, turaza kubona yuko zingana n'amadolari 4.8. Ugateranyaho rero na rira dolari 1.5 bingahe, ugasanga aragera mu madolari 6. Hanyuma rero baguhereza KBC, iyo umaze kwiyandikisha bakaguhereza na coin za Shiba Inu, ari byo tugiye kureba. Hanyuma rero izi coin aba ari izawe, uba wemerewe kuzibikuza cyangwa se wabitsaho n'amafaranga ubishaka. Ariko sinje kubereka kubitsaho amafaranga, ahubwo nje kubereka uburyo wabonamo amafaranga y'ubuntu kuri no exchange. Iyi exchange rero ni exchange y'Abahinde, ikaba irimo iratanga agahimbaza musiki ku muntu wese ufunguyemo account ari mushya, mu buryo nyine bwo kugira ngo ishishikarize abantu kuyikoresha, kubera yuko nagira amenyekana. Ngira ngo murabizi na za Binance niko zaje. Binance yatanze coin yayo bita BNB, ngira ngo agaciro ihagaze izi saha murakazi. Hanyuma rero kugira ngo biguze zino coin ugomba kuba warakoze KYC, uri verified. Hanyuma ikindi ukaba nyine byibura wubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga iyi exchange. Hanyuma rero ngira ngo nk'uko nabibabwiye ifite coin yayo bita KBC, ariyo iyi ngiyi. Hanyuma rero ndamutse nyishyizemo, murabona yuko dufiteho coin 250. Izi coin rero ntabwo barazifungura, zozo bazazifungura mu minsi iri imbere. Ariko noneho ano ma USDT, XRP n'izindi coin zigiye zitandukanye nka za Bitcoin n'izindi, zozo wemerewe kuzibikuza. Muri video iri bukurikiyeho ndaza kukwereka uburyo ufungura account n'uburyo noneho ushobora gukora transfer cyangwa se convert, ukaba wafata USDT ukazihindura mu XRP, cyangwa se ugafata amanaira ukayahinduramo BNB, ugahinduramo Litecoin, Shiba Inu n'izindi. Hanyuma rero ku bantu musanzwe muzi bya cryptocurrency, nabashyiriye link muri description y'iyi video, mujyeho mwiyandikishe hanyuma mukore KYC. Abantu rero mudasanzwe mubimenyereye mutegereze video ya kabiri, ndimo ndayibategurira. Ndaza kubereka uburyo noneho wakiyandikisha nawe ugakora KYC. Bibutsa yuko kugira ngo n'amafaranga uyakureho uraza gukoresha icyitwa peer to peer. Peer to peer rero ndaza kubategura video nayo ibereka ku. Wibuke ukande subscribe kugira ngo video ya kabiri itaza kugucika. Aha tuvuga ku bigendanye n'uburyo wakorera amafaranga online nta gishoro, cyangwa se bigusaba igishoro gitoya. Tuvuga ku bigendanye n'uburyo wakoresha telefone yawe neza n'uburyo wayibyaza umusaruro. Iyi ni Tamba Show.